subha kanai ka online class lengwa kanai ka YouTube kam tam ya ki menang chongkel stand menai kata cinya batai sa ya ki yongkin ki buya de bat ki ring na te ka de na exercise khat ra ka yong kelai ka bukat we bat ka yong kelai ka ong nei the circular tract is 4.5 centimeter wide. The inner and the outer circumference are in the ratio of 4:7. Find the radius of the inner circle. Te kemudian naik orang berkata circular tract. Te ngatrai bon aci reskur cik kan hai kata tract dere nomor man laus nem caja le sports. Te hakan ke le sports kian ke race dere. Te abai race ya race nak tract dere. Te tene bon bha ki chus nyo kata kenten tract to kan re kemut aya tract. Habo tract kemut kelong teh. Kalong teh apa? Cila bane mare. Lane kalong teh apa cila bane chat. Tract kemut ke thewe ka long teh. Cubo kan ai ke kata kata tract kan ai. Cubo kan ai ke kata tract. Bot ki no kan ai ka tract kariban. 100.san. Lane kai yar white kemut kayo keba kalau 100.san. Nanti kalau 100.san kayo keba. Circular tract is 4.5 meter wide. Kemudian kata circular tract kariban 100.san. The inner and the outer circumference are in the ratio of 4:7. Kami tu re ke radius kalau kan no. Re ke no kata ke inner but ke outer circumference kata circumference yang nempo dalam circumference yang kena lur kalau kan no kalau nya usau lam nya te kata siap thought ya radius. Find the radius of the inner circle. Te nagonta ka circumference yang ka ring kade bundel no silakan ke circumference ke circle ke no se circumference yang ke circle kade twice by r dere te yang karing beri kan del no te nai cidang cipatkan re te une mana po unde small r ngacu consider lajong silapan consider lajong but une menjerong lene lo pedang hadoh ne tedo kade capital R. Te tian r taki circle r taki radius ka circumference pada kadeka twice pi r yang ka circle te na tian r taki circle te jin habla no ka circumference yang kana po kade twice pi r yang po twice pi small r pada yang lor kade twice pi capital R nanti circumference yang anai kadil anai yang anai kadil anai to kata habukam area radius jadi akin sedang lo to chu sedang wet solution let R and R be the radii of the outer and inner circle. Unai capital R small r ki radius radii ka plural yung radius radii of outer but inner circle. Te kita sedang lo kayo kin sedang no habuji sedang kan re and kam area radius berdonai chin habla no nan ngasi o pi berabor sedang baik on kat kum kayo kelai from the question kat kum kayo kelai kalau no yung kelai kong kata ka inner buat ka outer circumference kalau ka ratio inner circumference but ka outer circumference lan di filapan thok chua ratio deh thok chua inner circumference but outer circumference
ya ratio deh te natal ti kalau kan no r tergamot equal kan equal kan no sa hopo nhau dire lane 4:7 te ngalawan thona implies dapun kalano iyo circumference te hapun ngapun ngaweng no ti swanya ratio hapun kalano chi swai divide ti outer circumference ta noi ngaweng no ti uno no sao po nhau ta nai ngala salam no inner circumference ngan thok no ka formula tang ola no inner circumference ka formula ka de twice pi small r itu ban po de dre ba ti naman alur ngan twice pi capital R. Oh, pandam tiga dur. Can come. 4.5. Small r. Capital R. Tuh. Kenal 4 is to 7. Tenek pom kenjang neman ndak pom R ngalap nek pom R. Upai ngalap nek pom upai. Tenek noi capital R no small r la are mana pom bu apher ya apher la are mana pom ten nai chi sa start r capital R but small r t 4 7 ngan penyam andai jir nai haka caka yang r yang capital R ngan tho no R plus sao point san equal sao point nhau. Selia sa R plus sao point san small r plus sao point san. Cer ngan ong pi lenai hadu nai di small r. Nai di capital R. Kemudian nai capital R thau ngdang apan jerong nai bro cer small r nai lenai hadu nai small r. Tadi dang apan jerong hadu ti dera small r no de no capital R to ngan penjerong radiang ti bar ngan thok dia ti in haka jika yang capital R unai di small r to ngan pendam no ti tecuknya kan to ngan penjerong ti ula de capital R jelalan ti hadu nai udah capital R jelalan nai hadu nai ti small r pada jelalan nai hadu henti ke yang jerong small r te kebulan nai hadu nai pada kedik ayah lenai hadu nai udah sao point san henti hadu henti sao point san te harga jika yang capital R ngathono R plus bat unai sao point san tak mulai kaju R plus sao point san kayak kaju ar yang jingel nai hadu nai ngatrai plus kan ngerti to nai ngan le no te bu sala le ngerti hapcu kelia kelacakan no unai nyau ngaran ni ciliang ya unai R plus oposan ngaran ha ti ciliang ti kan nai nyau ngaran ne kan nyau R equal sao tena ngaran unai bu plus ni pedang kebut ngap ai bracket no R plus sao point san nomor bu dan ai bracket kemudian hab plus R no cu multiply ra te kala re bonlong bunda long silajong te sale ciliang anu nai te hab le lumlom nanti to nyau R equal 1000 R dire ne 1000 R long pra 4 into R on ta is equal to 4R plus 1000 san R pel to 1 point di 1000 sao kan ru berbara R lo kat pra dire dan ti nyau R hab le nanti ngan rak no unai ha na chia te bunai en ayar de kemut plus te dangar anak ciliang kalau minus sau R equal kat pra nanti te nai nyau R minus sau R kan maksud kan no lai R
equal khat pra. R equal tangara no ulai ti chilian. Nuar hal chilian n po khat pra ra so no sun across yo. Oh ya, kamu multiply kala divide. T answer ng pikon no. Laisen kan no so khat pra. Laisen real kan long khat pra. Ya bunga ko mo nai laisen way line laisen real khat pra. Te kamu ke answer ng pi kan long real. Te so thoran hence, hence the radius of the inner circle is equal to 6. Answer. Answer pi. Te kasuk ong. Hap chula no. Hap chu angit wait kabuk ong ko yung kalay. From the question, the inner is in the ratio of the inner circumference and the outer circumference is in the ratio of 4:7. Then to akin dan, do akin sa chot kan answer kadikati. Te kalau busuk ha, dere. Te sa pun diumut ha kan kin cir ha. But yang iskam bu filasukan ne kan kin but nak kata tat kat nai khublai sibon.